Dobar dan, ja sam Vladimir Jovin ispred tima Comad. Mi smo studenti softverskog inženjerstva i učestvujemo sa željom da kroz lični izazov doprinesemo poboljšanju svakodnevnice osoba sa invaliditetom. U Kragujevcu po poslednjem popisu na 100 stanovnika ima 2 mala deteta u kolicima, 16 penzionera sa mogućim otežanim kretanjem i 8 osoba sa invaliditetom. Ovi građani svakodnevno nailaze na različite prepreke koje se tiču gradske infrastrukture, kao na primjer nedostatak mesta za parkiranje, kao i pristupačnost objektima od značaja. Postoje neki podaci koji im pomažu u životu, ali broje su u stotinama i nisu potpuni. Naša ideja je da postojeće podatke pristupačnosti objedinimo i unapredimo i takođe da ovim građanima pružimo alat koji bi im olakšao svakodnevno učestvovanje u gradskom životu. Neke od stvari koje moramo uzeti u obzir pri izradi rešenja jesu da je alat intuitivan manje tehnološki pismenim osobama, da radi na starijim uređajima i da je prilagođen osobama sa daltonizmom, slabovidima i slijepima. Cilj ovoga je da se omogući što veći broj potencijalnih korisnika. Takođe, podaci koji su nam dostupni su u nesaglašenim formatima i često su oskudni i zastareli. S tim u vezi predstavljamo aplikaciju Osinav koja nastoji da reši ove probleme. Prva funkcionalnost ove aplikacije je pretraga lokaliteta sa prikazom pristupačnosti i podešavanjima za različite vrste invaliditeta. Pored toga, korisnicima pružamo i navigaciju bez prepreka koja izbegava puteve neprilagođene tim osobama i ujedno smanjuje oslonjenosti na lični automobil. Takođe, postoji glasovno navođenje za osobe sa oštećenim čulima. Ukoliko korisnici naiđu na neku neusaglašenost podataka sa okolinom, imaju mogućnost da to prijave, a ti podaci se verifikuju na osnovu više sličnih prijava. Prijavljivanjem i deljenjem podataka kretanja dobijamo pametnu detekciju novih prepreka i njihovu adaptaciju u realnom vremenu. Takođe, moguće je generisanje izveštaja za javno komunalna preduzeća koja pružaju uvid u najčešće probleme. Za razvoj aplikacije su procenili da je potrebno 2 meseca i ulaganje od 20.000 evra od strane grada. Tu investiciju treba posmatrati kao ulaganje u javno dobro jer podiže moral i produktivnost ciljnih grupa. Takođe, upotrebom standardizovanih formata podataka postiže se visok stepen skalabilnosti na veće područja bez dodatnih ulaganja. Pošto su ažurni podaci osnova ove aplikacije, posticali bismo sve građane da doprinesu njihovom poboljšanju kroz besplatne vožnje gradskim prevozom i sličnim promocijama. Uz to, razvoj softvera je bio otvoren za sve dobrovoljce koji žele da ga unaprede i time bi se trošak dugotrajnog održavanja znatno smanjio. Hvala vam što ste saslušali naše izlaganje i stojimo na raspolaganju za dalju saradnju.